Amakhosi wemvelo ngilotshise abomama, ngilotshise ubaba uNosindi, ubaba uSosindi nomama esilapha ngabo sokoza umsebenzi abawenzayo. Umama kuze abe nomdlandla ongaka uthola isekelo elikhulu kubaba, ngoba ubaba mangakasekeli uma noma kade anaso isiphiwo sakhe siyatshabalala ngoba anganalo isekelo elaneleko kubaba. Ihlobo yabonga mahlaba ithi bamba njalo-ke sekela uma khona ukuthi yabona isitshalo ma usitshelele uyasinethisela kuze sikhuphe